Ania laki din! Ay, naimbag ka pa'y mare. Si Ketdin, bigbigat nga naimbag ka pa'y mare, ti ibagbagam. Naku, nagdaita. Gaputa sana na malapdan di pa nagasenso, ti biyagyo nga gasawa. Si Ketdin, gagat kan anos laang tipuunan, mare. Agasaman? Adan din ay patagdaryo Bias Gasoline Station. Sa ita? Adaman ang tikaluklukat na panganan nyo? Wen mare, naibagla ang pangalaan iti pag-tuition ti duwang anak mi. Ay, puno na itamare. Masapol, diskarte itamanawan. Diskarte, gagat kan anos ti puunan ko nakmanan. Iso nga aggagat ka, mare. Saan ka mapukpukawan itinamnama? Kanayon mo panunutan nga dantulat ta. Lakay, nakitam ka diti post ti Maysa kadagiti nangan ije restaurant ta idi na minsan ngal daw? Ha? Saan ba kayo? Apay aya? Sigun iti post na, naku na a satisfied customer ka no. Kasta ka day. Ay, mayat Dati kasta nag-post. Wen lakay, katamom ka di? Naku na napay iti post na a highly recommended kano ti Bea's Restaurant. Apo? Sapay la ko ma, tamanay nayunan, tikas kingkwa na nag-post iti kasta. Wen nga rod lakay, 10/10 kano para kan kwa na ti food review na. Ken maysa, naku na napay iti post na nagmayat kano ti panangasikaso dagiti crew kan kwa na. Nagmayat man ba kahit? Ala, itultuloy tayo, tinasaya ta serbisyo ti restaurant. Ti kasta, umadaw ti customer tayo. Mare, nakitam ka diti in-shared post ni Bea idi Kalman. Ha? Saan mare? Anya ka di dayjay? Ay na mare, kasta unay aragsak na gapula ang itimay sa customer da nag-post at 10/10 kano ti food review na iti restaurant da. Anya? Kunamla no asino da di Bea. Mamati-mat itimpost ti customer iso akas taunay mat aragsak na anang i-shared post. Kasta aya? Nagustuhan na ati luto da Bea. Iso akas di siguro ti post na. Hoho, patsyam dayjay. Ti kunamkit de, iso akon di post ti customer na iti kasjay, gaputa binayadan na. Kasjay lang dayta. What? Pudno ti bagbagak mare. Iso nga oray nagalas met tiraman ti luto da. 10/10 lata, gaputa da bayad na. Anya laki din. Awi sa tuman gayam ni Marilyn da inton umay alawas. Ha? Sabi no ti pangawisam ken ko na bakit? Mapan kami mangan ijay restaurant da Bea. Ha? Tapadasan mi man no pudnumot lang ti popos dagiti napannang nanganan amayat kano ti luto da. Una. Mapan kayo mo, tapno maramanan nyo ti menuda ijay. Kasla sa anak ngamin amamati iti popos dagiti tattao nga honest review kano. Anya? Panagkuna ket binayadan lang ni Bea dagijay. Tapno makuna lang amaayatan da iti luto da. Bakit? Iso apadasan mi man met ti mapanmangan nupod no met laang. Mare, amangan no awan papanam inton Lunes. Ha? Awan mo't mare, apay ka di? Mapanta ko mamangan ijay restaurant da Bea. Ilibre na? Ay katwan kayat ko Un mare, ilibre ka. Basta duwata amapan. Tasyak man met ti aganes review. Anyat kahit masawan. Siyak met ti aganes review, mare. I-rate ko man met nupudno mo lang dagiti makitkitak iti Facebook. At 10/10 nga honest review. Kasla jackpot yun ngamin ka. Sana bali tama pantamot inton Lunes ako na.
Maamuan ta no pudno mo't laeng. Wen, mare. Ay, ati ko na. Inawis na ka ni Jinky amapan mga ni Jay restaurant de Beya intun Lunes, mare. Wen, mare. Mas daawak nga ron ta itaman pa'y anagawis ang mapanmangan. Sigon kan kwa na, mapan ka nomot aganes review. Anya? Kasta timbaga na gan ka? Wen, mare. Jakman amo iti dayjay a babae. Hay, amo konti plano na dayjay. Ha? Dakas manan nga apal ti agtay-taya, kiti panunot na dayjay a babae. Amok ti ugali ni Jinky. Makit-kita na lang amin sumiksikat ti restaurant de Beya. Iso nga agaramid man na nitiwagan, stop no makadadaal. Anya lagi din. Ayan nakano dito iti bagbaga dagiti customer a good ambiance. Awang may Mare. nagalas mat dito unag ti restaurant na. Ado ti rumbeng ay improve na. Nakalalas. Anya? Kita man da ito in-serve da makan. Hay, sana ka satisfied. No siyak ti aganes review. Saan a 10 over 10 da ito a restaurant. 4 over 10 ti rate ko. Si kakit dimot, mare. Saan kumamot akasta Nakababain kinibeya no bilang tamangag na. Ay saan? Awan maaramidan na. Honest review nga rod. Anya? Ha? Siyak man ti agpost iti Facebook intun madamdama. Ibagak ti honest review iti daytoy a restaurant. Apay kasta lang ang bakit. Una yan. Kita man da ito'y lakay. Nay, ni Jinky mo dahil nag-post. Ha? Apay kasta bagbaga na itipos na. Idi kalman nga da na pananta. Imay dagayam na nga dito Kadwa na ni Marilinda. Ngam ni, kastoy matan tipo post na may papan iti restaurant. Anya? Saan ka no satisfied iti food? Kanti pa na nga si kaso dagiti crew kadakwada. Anya pa dahil Not a good ambiance kung kuna na pa Ay, unay mo da dyan. 4 over 10 ti honest review na. Kan ado ka no tinaskan nga improvean dito yung restaurant. Ay, una yun ni Jinky. Nakababay mo tin ka dagiti tattao dahil nga impos na. Bayamon lakay. Ado ti makapanagnak, amayat ti panagluto tayo iti foods. Kan ado ti mangibagbaga, amayat ti aglawlaw. Sa bagay, iti kinado ti nga presar iti restaurant Kit isulaang tinidumduma ti review na. Ay, unay daytan nga anis review. Nyalaki di. Ning, itaman pa'y anasapa ka anagawid lakay. Hinggagarak tinagawid ti tinasapa. Gaputa nakita ti post mo iti Facebook. Ha? Unay kamot tan Jinky. Apayakas niya ti mapan mo ipupost. Nakadkadlaw pa ng radal dahil tangar aramidam. Anya pa nang dadal nga ibagbagam. Kat honest review nga rod. Anya? Awan maaramidan da ta iso nga rod mo ti honest review iti restaurant da. Ayun na yan. Anya langan ti makuna dabay yang agasaway ti kas niyang impos mo. Kat ibagada lata at ibagada. At least, nagbalinak lang ang anapudno iti review. Anya? Kan may isa, pudno mat amin dagiti imbagak iti post ko. Awan tinasaya at nga ambiance. Saan a satisfying ti foods da? Kan saan anaasikaso dagiti crew da? Ew! Ado tinasken a ma-improve iti dayjay a restaurant. Ha? Jak, amukin ka. Iso a husto la ang tirate ko a 4 over 10. Iso a dagiti agpopos iti 10 over 10. Nabayadan dagijay. Ayun niya lakit din. Tanasken pa'y nga agbayad iti customers. Tapno la ang agparang amayat ti foods da. Nga oray saan mat. Ha? Salbag!
Ha? Si kamat Jinky. Unay kamat dan iti popost mo iti Facebook. Ah, tapay, anyat parikot mo. May honest review ka pang nalalaman. Ay, anya lagi din. Kat, pudno mo't dagiti imbagak iti post ko. Anya nga iti maaramidan dadya abeya. Honest review nga, diba? Honest review nga ibagbagam. Nakadkadlaw lang nga ruda na gayat mula ang adadail iti restaurant da. Ha? Makikita ngamin nga asensado dan iti biyagda. Iso akasta ka. Anya? Kung ang pa iti post mo, nga awan ti good ambiance, kan adutinas kan nga ma-improve iti restaurant da. Ha? Oh, danggam. Danggam ti bagagan ka, ha? Stop, look, and listen. Okay? Ha? No ko naman ni Bea, get adutinas kan nga improve na iti restaurant da, ha? At least dayjay, taada improve na. Okay? Do you understand? Ha? Entiende? Yung si Kangay, ha? And you? Ikaw? Ha? Ada ka din narugyam nga uray basita negosyon? Anya? Diyak maawatan, no apay akas jay tinapan mo impopos iti Facebook. Ha? Nasayat kumamat, no adda restaurant mo, amabalin mat, amaban, ipos, ikan iti honest review. Ay, amawan mat. Tay talagang saom ti ado. Ha? Iti kas jay agalawa ti restaurant di Bea. Kabaalam nga damad. Ha? Ama kairugi, itigas dyan negosyo. Ay saan? No and never. Makapaganas review ka, wagas. Wala ka namang nasimulan, ha? Anya lagi din. Nasaya ata na ibagamday takan ko na, Mari. Ayun imbagak tay sumatipod no. Honest review nga ibagbagana. Ha? Di ka tagbain Awan to ba iti magitaan narugyan na? Dayta nga rod, Mari. Lawlawan ko na simurot kan ko na anapanangan. Kas jemot gayam ti panggap na. Ay, awan da ya, Jinky. Ipasubo na kalaan. Nakababain kini Bea. Dayjay nga impose na. Sa pasyak ti kaduhan anapanangan. Nagpuskol ti rupa na nagpost ti kas jay. Ana? Nakadkadlawa kas ta unay lang ti apal na. Naimbag kumamit no adabugod na restaurant bimpintas ti serbisyo na ngem ti restaurant da Bea. Ay! Pudno dayta, Mari. Mom, kayat ko nga ibagaday takan ko na. Iso na laang ata nagtepelak. Amangan nga mino ibaga na, nga in libre nak iti makan, sakit kasta ti ibagbagak kan ko na. Oh, di ka ba'y lakit di imbaga Baring no aglimbyo ti dahil panunod na. Bay amon, Mari. Sa nabalita na ibagamutan. Bareng maamiris na. Awanan ba inda di abakla? Kunamlan asino? Nay, agsakit tinagam mo kat pudno matimbaganakin ka. Anya? Honest review nga ibagbagam kat ultimo basit ang negosyo, awan narugyam. Ha? Pudno ti imbaga ni baklakin ka. Kundi honest review ka, hindi ka kat nagbain nagpost Adayon, tinadano ni Bea iti biyag. Malaksit iti gasoline station da, adda restaurant da, kan nakabalay da pa yun. Itaman ti balay ta. Ure kasano ti ikas na ngagtrabaho kat saan pa ma-improve. Ang mapanmukid din ibagbaga nga ado tinaskan nga improvean iti restaurant da. Nangal alamat iti kinapuskol ti rupam Jinky. Lakay. Sa ita binagaan na kanibakla, adda pa'y ganas mo, ngagsakit tinakam na. Idinto tapod no, magtimbaganakin ka. Anya lakit din.
Mare, naawan mo tan iti Facebook ti post ni Jinky nga honest review na iti restaurant ta Bea. Ha? Ay, kasta ka di. Ay, Jack nadlaw Indilit na si ka. Pau! Ha! Nakaamiris nga ta, ati awanan ba yung nababae? Ha! Di naman lang nga rod matagderan ti honest review na ama pa na ipopost. Ay, sinalpagid de. Binagaan siguro, anila kay na. Ay, sapay na kumata kas tamare. No saan na nga isakit, ha? No saan nga isakit ni Berto alakay na, ti aramid na. Saan Mare? Ungtan mo't nila kay nano kwa. Ay, kat nasaya at amare. Kung ano kanunungan na bailang ti aramid ni Jinky, ha? No di dagat nagpadaan nga awan babainda. Anya? Di da ma-improve ti biyag da, kas kada balay da, ngam nagpuskol ti rupa na, ho, ti lalablabi din na. Anya nga ita, iso ti nakababain, anya lagid din. Honest review. Abay ngay, nga delete mo ti post mo iti Facebook. Mare. Tagdaram adi, ha? Impos mo mat nga ro di tagdaram, ha? Ay, si kakit dimot, Mare. Naamiris ko asaan gayam anasaya at daying inaramid ko. Naimbag man, tada lugar ti panagamiris di ta panunod mo. Nabainan kami siguro, anya. Ha? Kung di honest review ka, ngam day tabugod mo abiyag, di ka mat ma-review, anya lagi din. Gusto ko mamutan, Amare. Nagbabawyak mutan ti inaramid ko. Hoy! Saan na ka mahuston-huston, Tatalaga na sakitin agam ko itinaramid mo. Saan man na siyak ti akin restaurant, ngam, nasakit, riknak. Ha? Dito, masakit. Mare. Oray kasano di ba nagamiris mo nga ibagbagam, nalpasan nga impos mo, saan mo na mabawi ti panuno ti tao, awanan ka itipain. Anya? Imay ka dito'y restaurant mi, tapno agkid daw ka iti pasensya, kunam Mare? Wan, Mare. Pasensya kayo kuman nga ag-asawa itinaaramid ko kada kayo. Nasayat mo at napanunot mo day Mare Jinky. Mare. Agyaman ak iti iyo umay mo uray ka sa ti panagpasensyam. Nalpasan ti amin. Nalpasan ti panangibabain mo iti restaurant mi. Aga sa man day 4/10 nga honest review. Day iti tandaan na Mare. Ag honest review ka laeng iti may sa restaurant no addan bukod mo a negosyo. Anya? Ag honest review ka no kabanglamon nga aramidan ti aramidan ti negosyante. Maawatam. Mare. Nakababain nga minti kundi honest review ka iti restaurant ti akin restaurant. No si ka mismo kat awan mat bukod mo a negosyo. Ha? Pasensya ka niti naibagak Ngam amirisam a naimbag. Leksyon day taken ka Mare. Wan, Mare. Ala, dito'y kalaang. Mangisagana ak iti kananta. Ilibre ka. Pasangwan ka iti makan akap-kap na kam. Barang iti daytoy agundaway, kat marit da kami iti 10/10. Anya lakit din? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.